Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Nasipa ban Paidin Kindia Yagajia Linti Gajunga. Alalong President Jong Naseng FKGGP. Kaseng Balang Gaba Klantam Hagatopor. Nila na bro kami jela Meghalaya. Naya sutu tangkum kaseng balang kan sukut no kumtu ngina la apa tau pertai ewe. Habakut ni shisha bom, shisha kem, kis babu ini gen sha tit laban sha. Plia bru teng sha siap aka solkar kan kut tang kejiap ke snosi ke dono. Tarawang em ngadon kam bandrung sha kaseng san pertai. Nalek namar kata banile election house nem arazalai. Ongi kipai ba nong krem, pai dari jit yang abang nong Emily Jopi. Bangani aban syakri yang jat benriu, bandrung assembly lingba kan nong krem constituency. Kemangat tengah mai kiat mo, ngong. Ngate ngamai pisah, ngate ngam koi sha ngam koi jar ini. Ngakwa banong bay ke sini aga jong piru, nganum tre, bare ke sini aga jong aro nganum ayepi. Paling ngong kumta, namang ngatip balada upai pa ujiet. Lalu Emily nganapan imbek tang nagatulak ban besai kaya. Ngam tre bani tre kam kontrak, ngam tre bani kini kam kontrak, bani kini kam supply bertiwi pak. Nganyarap pun bani kiwi begini yo kam yo jam. Jadi di ngan imbek tang nagatulak Emily. Ngati berupa kedan pada tang Emily skin kebahe. Kabang nila ban penmentoy upat pak. Tenrei arajalai kipat pak jangan nongkrem. Oh, kadang tan te kata kalinti, kyong beriu ta pun wani election. Tangka syarum yo, hana aiki arum long, pisaru klem penentam long hi. Ngalarem keput arajalan, ngai long basan, ngayo tangu bat kalai spai keput, kalai spatang. Dan ready election ayu ngalale kiyo sinong krem konstituensi ban syong bansa, namar ngalak kular yu pak. Balado job lani ladarem nganum yapi ngan syong ngan sa lengkap lapi. Naying ngasam jong akila kang yang balay me kualik sete hawan nalor bamerem pa Allah kentai balay me kuali sa sete menu wan kini eme uni ukon udang red tang arut meniran dan bahia basem ngong ngalade keluar yu pa ngampat juthok kaga cingin beso ngalau balado job ngalakum amru ladarem Nama tengah hapan lesa, ngalalek kiu ngalisa. Katu kali benai lapna, kata konstituensi bautu independent candidate ulawan saang tehla nongkra. Kita sedang banwan, dekat bagi cie kebabun, banpa yarap, banterpat yang. Kalau iki belipat meh ni benci yang. Mentau berpan cie rapan leyu ngan yarap ngamben bor. Selalu dua melejong ki. Oh ini ba lalu wat na ying yang don sekretariat dalek sekretariat yang don ying. Si Pang sa Calcutta, si Pang sa Delhi, si Pang sa Mumbai. Ala principal to iki. Agini ki sandri ki snem. Kunu bikin nang ban jit yaw tau Emily. Bagi bentuk kay ka hak ka jung ki pat ba. Kaya bentuk kay ka kamram jung tau Emily. Para lagi pat ba. Kaya slow. Bagata ka di ka linti kila raikut ban jit inga house nem Arazar Pran. Arazar Pran ala job. Kasin ka manikong kong Emily. Arazar Karla ala job. Kesian kebar, ngalarem no ausnem arja kapra tang nyo penrubut. Ngam ong bang slibok mereka suatu ketika plan kaji penyak ke jombli. Pen kena enga sipo bauns don kaji temu ban talenti bahkan ika voice of the people party kan mi hakan ika ketiga bamta. Ayu ngalale dari usnem arja pradu arja kapra yang nongkrem konstituensi ngalapen mang sis pa ateliki yang beruk sisnem. Sipos nam syajar teliki yang beruk kelayo lingba ke Emily scheme. Syajar yang kelayo ban pengkha kamera ban marmot gitu ki ban don bor ban pengkha kamera ban marmot. Sanajar ki longying ban yo nam ta scheme rat ka Cambridge. Nang ta ki ying snong ki ying school ki ying sengasi ki tiar put ten rai ki riam ten rai ki tiar put tiar ten ki klok ki kenhon put ki kenhon ten. Kila ngo ani menjutip ba nimcio so kum kani gadon mau kani gadon medok mencua de mar kata ba ngajuang baladi Emily agari kasi
ki peren kam hak ya ta ka Emily scheme am dei shu pandan ki yeng ke tap dauskum bata ka tin hnya syara bali hadu menta ka kenhon jugiru shinat kiseng balang ki palang ki dang hapan pensna yeng badu sansna min shwali ke sarkar kopin ki hadu syaja laispa le nyolak kata ka Emily scheme hatur pada utip punu Emily jengi upelut lani uperan kam lani umang ni yang kata ka Emily scheme kani kambe ka nong kinti ka jong Emily kani kambe ka umsep ka jong Emily kani ka hot ka pai ba uli banyo